Thutha wa miaka mingi ya kugirika ni barabara guthuka, riu aikari a Gatundu ya Rugongo mari na undu wa gukenerera thutha wa thirikari kwanirira kuriukia waki wa barabara ciothe iria ikwamite gicigo-ini giki. Igongona-ini ria uheani wa basari muigana wa ciringi mirioni 48 itura-ini ria Mang'u nikuo minista wa barabara Kipchumba Murkomen aniriire gucenjia uthio wa gicigo giki na njira ya kuriukia tafaria iria ciothe ikwamite niguo kugacirithia mithiere na wonjoria. Mimi nataka niwaambie watu wa Gatundu North, kwa amri ya Rais William Ruto, mimi tayari nilishaamrishwa. Hata rais aliona mkipanda ndizi, aliona barabara ya kuma Thika guthie Magumu na iria ni ngoro ya gicigo ya Gatundu ya Rugongo hari mithiere irikanite kwambio weru ni thirikari ya Kenya Kwanza thutha wa mwene kandarathi uria ukoretwo akimitindika kugonderera wira-ini kwigucia gwake gwitumura kigiriko gatagati ka aikari. Yeye amesema tuhakikishe tuongee na huyo contractor. Sisi hatuna deni na huyo contractor. Huyo contractor tu ndio ameshindwa kufanya kazi. Tumeanza safari ya kumuongelesha. Tuko na negotiation inaendelea chini ya mwezi moja na nusu, ikiwezekana kupitia njia ile yenye rais ametuamurisha na vile mimi nimepanga kwa ofisi. Tutaomba Mwenyezi Mungu in 1.5 months tubadilishe the contractor, tulete mwenye ako na uwezo ya kusukuma barabara kumaliza. Hamwe na barabara iria iri muhari-ini wa guthondekwo ni Amarige guthie Kandakomo, kurikiririo kwa iria ya Gatukuyu guthie Matara, barabara cia wadi ya Githobokoni na iria ciari cia kumutaratara-ini wa tabarira ya mabilioni ma mbeca ya Mau. Kisha badilisha huyo contractor na mwenye ana speed na mwenendo anakuja. Nitakurudi hapa na Rais William Samoei Ruto na naibu wa rais Rigathi Gachagua tukuje tu launch barabara fresh. Minister wa wonjoria Moses Kuria no rio gwikinyitie igongona-ini riri eranire gutindika waki wa barabara ya kuma Makwa guthie Ng'ethu iria ugite ni kuhingura ikaria matura maya maitho thutha wa gutitika murigo onyu na uhuthiri wa njohi kwa miaka na miaka. Hii barabara metaja uniruhusu niende nisumbuane na Murkomen akitutengenezea Mau na hii ya kupanda. Kuna barabara tuliahidiana na wananchi wa hapa Makwa, hii ya kutoka hapa Makwa kupanda hivyo Gatukuyu Makwa pia itengenezwe. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Mang'u gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u.